vlog. So ang atong video karon kabahin kini sa magsuroy ko sa amo ang tubod di sa gaang na idagko kay tubod. So kuyog tanan nyo mananaw ta sa tubod. So tana. Ini ang tubod gaang tuburan. Nawan nyo guys, kusog kain tubod no. Oh, dako kain tubod dinhi. Mga tubod rin. Dagko kayo. Dinhi. Kung gusto mo, kisa kung gusto guys, mabuhat og swimming pool, ani dinhi. Dagko kayo tubod dinhi. Kini siya, mainom ni siya guys. Naraman ni di ana o. Lusot ang tubod. Buto ra na di ana. Buto siya guys no. Wow, minagas niya. Oh. Ini siya ang tubod, gaang, tuburan. Nandito siya guys. Pag hanggang lainan diri. Gibutangan nila di ari og tangki. Tangki ni siya sa tubig para ni padong mag-alwa. Kung gusto ta magbuhat og swimming pool diri guys, pwede ra kaayo. Gamay nga swimming pool, paliguanan sa mga bata. Madilim ni guys. Kuran. Madilim tabuan ni diani sa tubod na ilahang kapilya. Ano ilang kapilya? Diana ang stage na diana. Stage sa tubod gaang. Ini ang view dinhi guys. Ang purok nila na di atong babaw. Ang tubig guys no. Asa lang lusot. Mo ni among pion ini sa gaang, tubod gaang, tuburan. Si Antonio Kapuyan. Mo ni among kugihan nga pion nya kanang usa konsihal. Kugihan lang makatulog kiti sa bre. Kugihan jud. Daghan na kay nakaayuhan nga ing abot sa tubod gaang. Kurdabahan sa among pion diri sa gaang. Tuburan. Yan may gitanong ko rig balhin ako dito. Saging Cordaba. Mga pulos ni Cordaba dong no? Oh. Ilan mo na? Nindotag view ana oh. Mag-antoy tuburan. Nay view des mag-antoy at bang kato di ato mag-alwa. Mag-alwa tuburan. Katon dapit ngadto kay tumugpa. Ngadto sa unahan gyud. Tumugpa. Tuburan. Tumugpa. Kasi tumugpa diha. View sa tumugpa tuburan.